Krećem da radim sledeći tutorial i uzem da seckam logo na lere i kontam, čekaj, stani, seci, stop. Kako uopšte pravilno ubacujemo vektore u After Effects. Ako to ne uradimo kako treba, onda sami sebe limitiramo i možemo dobijemo samo najprostije animacije. Zato pre nego što nastavimo dalje, moramo i ovo da objasnimo. U ovom tutorialu prolazimo više načina importovanja vektora u After Effects. Direktno u After Effects, preko Illustratora i uz pravilnu pripremu fajla. Radimo sa vektorima jer nam oni daju najveću moguću slobodu, a u ovom videu ćeš vidjeti i zašto. Subscribe! Prvo ćemo na Google da odemo na FreePic. Ovo nije reklama za njih. Meni se ovaj sajt sviđa zato što imamo besplatne vektore, logoje, slike, bilo šta. Ovde samo kliknemo na free licencu. Kucali smo cat logo i evo je naša maca, tu možemo da skinemo. Download, sačuvamo gde želimo. I uglavnom kad se skinu vektori sa interneta ili kada dobijemo od klijenta ili koristimo naš logo, dobit ćemo Illustrator file, uglavnom neki apps ili svg i JPEG ili PNG file. Uzet ćemo ovaj Illustrator file, otvaramo ga sa Illustratorom i ovde vidimo, znači imamo tekst mjau, ovde ćemo da napišemo sve za mačke tebra. Sa desne strane vidite na layeru object se nalaze svi objekti, znači ovaj fajl je podeljen samo na dva layera, to je objects i background. Uzet ćemo ovaj fajl bez nekog edita i ubacit ćemo ga u After Effects. Znači izaberemo file, import as, ovo je bitno, ovde ćemo izabrati composition retain layer size. Šta to znači? Znači da svi layeri ostanu u svojim veličinama i da nam napravi kompoziciju, da ne bude footage. Znači importovali smo, sada otvaramo tu kompoziciju koju nam je napravio sam i ovde možemo da vidimo, znači nalaze se dva layera, jedan je objects, drugi je background i to je ok. Time što mi želimo da imamo više slobode i želimo da editujemo ove layere kako mi hoćemo, tako da se vraćamo u Illustrator. Ovde kada kliknemo možemo vidjeti macu, krug, tekst 1, tekst drugi i ovaj žuti krug. Znači to nam je sve na layeru objects. Selektujemo layer objects, kliknemo ovde i idemo na release to layer sequence. Šta to znači? Znači sada su nam svi ovi shape-ovi koji se nalaze na layeru objects podeljeni u layere. Sad uzmemo ove layere, izvučemo ih iz objectsa, objects možemo bacimo u kantu i sada kada pogledamo imamo krug odvojen, možemo ga nazvati krug, pa onda imamo tekst 2, tekst 1 i imamo macu. Možemo ići i dalje ako želimo sve delove, na primjer ove mace da izanimiramo, desni klik ungroup, kada otvorimo layer mace, tu vidimo sve shape-ove koje imamo. Sljedeći korak je da ova dva text layera konvertujemo u shape-ove, na desni klik i create outlines. Tada su oni konvertovani u shape-ove. Idemo na command s ili ctrl s, file ćemo nazvati mjau ready, sačuvamo Illustrator 2020, nije bitno i evo nam ga file. Kada smo sačuvali, nećemo prevlačiti na After Effects, nego ćemo u Project panelu na praznom mestu na dupli klik otvoriti prozor za importovanje, selektujemo mjau ready, naravno promenimo sa footage na retain layer sizes, create composition checkiran i idemo open. Otvaramo kompoziciju i ovde možemo vidjeti, znači imamo pozadinu, krug, tekst i macu odvojenu. I ovako smo dobili, znači svaki layer pojedinačno iz Illustratora. Ajde da pokažemo i ovu stvar, uzet ćemo ovu macu i parentujemo je na krug i na primjer povećamo krug na 1000 scale i vidite kako se vide pikseli. Sad se pitate zašto se vide pikseli ako smo importovali vektor. Pa moramo da upalimo ovu opciju Continuously Rasterize, nalazi se ovde, ako je ne vidite switchujte modove, upalimo na svim layerima i sada se vidi kao vektor, vidite razliku. Znači ako nije upaljen Continuously Rasterize, on će se videti kao i običan JPEG ili PNG, znači čim ga scale-ujemo počet će se vide pikseli. Kada ovo upalimo, sve se vidi kako treba. Sada, sa ovakvim Illustrator fajlovima mi možemo odmah da radimo, ne moramo ništa dalje, ali pogotovo ako su prostije stvari gde nema gradijenata i komplikovanih elemenata,
ovaj logo ceo možemo da pretvorimo u After Effects shape-ove i da sklonimo skroz ove Illustrator fajlove, znači uopšte nam ne trebaju. Selektujemo sve fajlove, desni klik, Create Shapes from Vector Layers i pomerimo ih gore. Automatski su oni ovde, vidite, ugašeni. Možemo ih selektujemo sve Illustrator fajlove i obrišemo ili na ovo dugme Shy da ih sakrijemo. Promenimo modove, kliknemo na Shy po layeru i oni nestanu. I ovde su nam sada ostali, znači, shape-ovi. Isto kada scale-ujemo, vidimo da je sve u vektoru i možemo da radimo što god želimo, znači koliko god da scale-ujemo ovde neće se vidjeti pikseli, što je odlična stvar. Evo ovde pokazujemo primer, ubacio sam JPEG sliku, čisto da pokažemo primer. Evo, zoomirat ćemo ovde 1000% i vidite kako se vide pikseli. A evo našu macu koja je u shape-ovima, da je zoomiramo 1000%, znači nema piksela. Evo poređenje, JPEG, shape. To je razlog zašto uopšte se cimamo da importujemo vektore. Znači, možemo da radimo sa ovim logom što hoćemo i da animiramo sve delove koje želimo. Sada smo trenutno tekstove Mjau i sve za mačke Tebra importovali, znači uradili smo onaj Create Outlines i to je napravilo outline na tekstu i to je sada importovano kao dva odvojena shape. Otići ćemo u Illustrator, vratit ćemo se korak nazad, undo, da bi vratili ove tekstove da budu text layeri. Izabrat ćemo text tool, to znači da ovaj tekst možemo da editujemo, na primjer napisat ćemo Tebra, vratimo na Mjau. Znači, selektujemo ceo tekst, kopiramo, u After Effects izaberemo isto tekst, kliknemo Paste i dobili smo naš tekst u text layeru. Centriramo ga kako treba po ovoj osnovi koju imamo. Sada već možemo shape layer da obrišemo, ostaće nam text layer Mjau. Idemo isto i sa drugim tekstom, selektujemo sve, copy, u Afteru sa text toolom kliknemo Paste i evo i sve za mačke Tebra. Centrirat ćemo i ovaj deo. Oba teksta imamo u text layerima, imamo macu, imamo krug. A šta ćemo sa Figmom, na primjer? Ništa, uzet ćemo primjer, ovde imamo Figmu, neki Figma file i sad zamislite tu dobili ste neku Figmu pristup, treba da izvučete logo. Selektovat ćemo u ovom slučaju ovaj Artboard Mjau 1 da bi eksportovali sve. Sa desne strane idemo na eksport, izaberemo SVG i eksport. Sačuvat ćemo ga kao Mjau 1 Figma. Save. Sada ćemo tu taj SVG koji smo skinuli da otvorimo u Illustratoru. Evo vidite, u ovom primjeru smo importovali samo logo i evo je maca. Kada otvorimo layer, ovde možemo vidjeti da ga je Figma drugačije grupisala, ali radimo sve isto kao i za Illustrator file. Layerujemo, importujemo i gotovo. To je bilo za ovaj video. Od sledećeg tutoriala idemo na konkretnije stvari, kreativnije animacije. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se dole i vidimo se.